Pio mai mai 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚑 ia I mātou. Low lava finangala. Awa o mai ia I mātou. Whata pena tini ai o mātou wolanga. Awa tai au. We open our hearts, our minds, and our soul. Speak unto us, Holy Spirit. Teach us. Give us that spirit of understanding, preparing us, not just for today, but for tomorrow. So give you glory, we give you worship. We also pray your blessings upon all those who are worshiping with us on this live. May your blessings be also upon their lives, your anointing that will break every weapon that comes against their lives. For you have called them for such an hour and a time like this, that we can stand together, knowing that we are your children, sons and daughters of your kingdom. We give you glory, we give you worship, and everyone shouts. Hallelujah. Fatalo fatu. Fatalo fatu foi tatu ainga tapua. Malo le anga le le. Fatai ya no ana ile tua. O fionga le tua o ia sau ilona mamalu. Ele tua foi fu. We have the promises. And never take your heart and your eyes off those promises. Because people can lie to you. I can lie to you, but not today. Possibly sometimes. Ole tua ia fa maono ia fionga na. E te alu le tae au le nei wa fa manuia ina o ele tua. I want you to know, when you leave this place this morning, you go a blessed person. E te alu awa ole tua na feta like, oi lava sau lona mamaru ele tue fo ifua. Ele o se upu ase a fo nei ase tai o se tu o a fo ngau fai ngā pati ye nei. Ele ni anava a fai ngā pati le ve vesi e Samoa. A ole fina ngalo tu sa ole tua. And you should place your life and your trust upon that word. Ia tu wai lo ta tonunga. Ia elo ina foi. Ele avelo sau le lotu ma mea e fa pena na te uai o se atali ma se fa fine o le tua. Wow. I'll repeat that. I want to manatu te sau le lotu o na vele o e matali ma fa fine o le tua. Langa o lo manino a fionga le tua ia na o e lava e o mai le lotu. Matalia lo le Yesu Kristo o le alo le tua fa mai lo le tua o te fa manuia ia te o na o te taua o tou o a ufanau. Ioane evangelia mata o mo fa pe suma le lua. O me ia ese e foula fa longo. Ona ia no se tulanga pe wa e finau pe sa o ele lotu le te ia. Sometimes you hear those things and then your knowledge and your preconceived belief is challenged. And you wonder whether it is right, whether you are in the right place. Mafuanga na o te watu ia te oe maua le fionga le tua, ina ia awa ne tai se ina oe. Langa o fionga ia le tua, fai mai le fionga le tua na salamu e se lau fitu fai upe luas fulu, wo ia awina mai lana upu. Na alana o mai la upu lea, e wha malo lo ia te oe yo mai umalava, malavea ia te oe mai le wha whanonga. He sent his word, Psalms 107, verse 20. Why? To heal all our diseases. O mai ele na o mai fo i o le tino. A o mai o le anganga. O le mai o le anganga, e te whaalongo e te lela ngona ina whetalai o le tua. There are sicknesses, spiritual sicknesses, where you come to the presence of God, you hear the word of God, but you are not hearing, you're not receiving it. Are you with me? Are you with me? O le mela na ele malolo ai le lo mafau. Ele malolo fo ilo wanganga. That's why, although you're in the presence of God, but you're not having any peace. You're not finding any peace. O fesili ai sea, langa a eletalia ina le upulea le tua. E te le mau le file mu na, langa o ke viso o i o le file mu. Christ is peace. Therefore, if you only hear the name of Jesus Christ, but you never invite him into your life, you will never have that peace. Are you with me? Are you with me? Ke manawa na ia whanongolongo ia fionga le tua, au e whanongolongo ia tea.
ai whanongo ia whionga le tua lau te watu ia toi, mea nau te watua ia te oe mau. E ala whanau vea mau, langa iei tangata ia whanongo i le live. E whi sosua ni fo i leo lantou, so that they can know the truth about the word of God. Hallelujah. So, la tatou saval vali le whionga le tua. Let us walk through the word of God. Tatou saval vali whatasi ma. Le wingo saval vali lea. A ua watu le mo le maua le whionga le tua mai. Amen. Amen. Hallelujah. Osana. Paki paki. Alright? Nga a mai o lima kai au. Te whapa o nga mainga le. Pole ale. Okay. Alright now. Alright. Lau le alu ngau kau whau wako kau koi kuri loanga aga po a wake anga. Ese mea whainara. Let's go with me to the book of Luke. Ilang Samoa morning masina ilang chua na yatu on the 3rd of August. I spoke, and the topic that the Holy Spirit gave to us is, let Christ be our example. Mata upuna na mai lato Samoa muana o kuso, ole mata upuna mai ele ngang pa ia na ia chacho, avea Yesu Kristo mo tato fa te tainga. Avea Yesu Kristo mo tato fa te tainga. Na manino fo ile au mai na ia chacho, ona e fa wo ele luka le na e fa. I was speaking from Luke chapter 4. E fa pena ona te ina ti le tato ile tato te yana na mai ele tua le tau sanga le nei mo le tato e kalesia. E fa pena ona te ina i tato ele nganga pa ia o le tua. Revisiting our vision for this year to be led by the Spirit of God. Tato e fatasi na. Tato, let's go back to that passage of scripture so that we can confirm where we're going this morning. Ele o se launga e masani ia yo lotu. O le tato savalinga ile moni ma le wha maoni o mea o lo saunia ile tua e ala ino na ngā pa ia mo oe ma o le asole nei. We're going to walk through that word so that you can see the plan of God and the blessing that's already been prepared for you and I when we allow and surrender our lives, all our choices and decisions in this life to Holy Spirit to lead us. Roma e valu fai upe sumar fa. Roma e valu fai upe sumar fa. Roma e valu sumar fa. Nela fai tawina ngana pertania mo tātou ia ele mamalama ngan Samoa. Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons and daughters of God. Baba ai fale le na, mantua na fai na, tu sa pete sau le lotu. Tu sa pete ye le lotu po auto finga ye le lotu. A wa to finga me fai tangata. Ai a le te ina oe mau ele nganga pa ia le tua le o feta lai le tua ele o oe ele o au o sona atali po sona afafine. God has spoken. Are you with me? What am I saying now? O te mana ana ye va ye le upuna wa langa va ai la fionga le tua pa e to ya lu fa no e fenga tua. E sau ke viso i tangata ia sa fa tali mo ke viso. E sau ai le tali ina tangata ia. Are you with me? That ye fatasi. Let the word of God teach us. Let the word of God open our spirit and our lives to the blessings that are already prepared. E tumu le langi ma le lano langi. Ba le ele fa manuanga le tua. Ai ala na le o maua e tatou masapi e tatou. Le anga na tatou fa longolongo e tatou te le tatou wai. Are you with me? Are you with me? Tu sabe te te lia la ufla fam talanga e va tu pea wa te roi tangata i te lia ina. A o ia ia te fa tala noa ia. O me fa lai te moa na me fa tala noa. I'm not going to lie to you. I've been searching these scriptures since August. So te mea na ia e manuia ina. O oil tangata manuia. God has set you to be prosperous and be prosperous and succeed. Are you with me? Ai alang tatu le manuia, leanga e fa ta e lunga, lo tatu te tonu i le tu. Wa vea lo tatu mai lo tu me rapi o lo ia anga le mai le tu na, me fa na e te fiwa te tatalo. Ai le matala mai. Fai to to ia sa tatu fa longo il foai.
Pa mai ai foa i le tua na tu sa malana upu. O le tua o ia tatala ina le. E foa i le tua o le tua na tatala ina ia. O pupuni. Nga fa mangianga nga ia e le pa uma fa mangianga pe ale ave se mo pupuni. O te foa i le tua lo woranga atoa. When we surrender our lives and our understanding and our belief to God, the Holy Spirit of God will work within us. A tato tu inatua tato wolanga atomo tato nunga ile tua. O le tua a wina mai le ngang pa ia. O le ngang pa ia na te toina lo le o pupuni ia. Are you with me? So ele mfainga pa mai la famanianga. Pe a faile na e te le tuina mua oe ile tua. Are you with me? O tu ina le o ile tua e te tuuna fo la ala i lo fo ai. Ai afa penga nga ave lo fo ai ave fata. Fa tal le ma fa sama no e te le tau tala atu ile tua ai ele mele te mana ai. Dat le tua o te fo ia tu mele ele mele te mana ai te anga le mai. So o ina lo lo te osi fe ngai lo le ma le tua. You are making a covenant with God by you offer and you speak. But if you offer, but your mouth is shut, God is not going to open the floodgate according to what He has already planned for you. Why? Because there is doubt in your mind. There is a spirit of carelessness in you. Are you with me? So o leo fetrai mai le tua i a o ilanto umalava e tai ina so le taimile nei te va aia o ia te oi o tai te ina e o le ngang pa i o le tua. Who's leading your life today? Are you with me? Listen to what the Bible is saying. You will be a son and a daughter of God if you allow Holy Spirit to lead your life. Means you surrender everything. You don't have to agree to what the Holy Spirit is leading them, but you surrender because you believe Holy Spirit will look after your interest. Allow Holy Spirit to direct your lives. Are you with me? Media, let's go on to verse 16 of the same chapter of Romans 8. Oh, sorry. Yeah, let's hear the psalm on version of Romans 8:16 or I mean 14. Rome val sumar fa faitau le kalisia samo ya. So maita wina le maule na. Own that passage of scriptures and understand it and believe it. Are you with me? Oi nai te loa I te le ta ua oi o la te li imala fino le tua ona ua e sau le lotu. Ai te tauana e sau le lotu o tofu e whanong longo mai na lo whanong tofu e fia le laiva ko ke leo se loku o le lotu. Laka mea ngā ko ke iai a mese o ko ngai Australia wa inga luenga le e mangwenu ngai inga text mai po when mea ngai ke ia ka wakule mea iai loku. Are you with me? Are you with me? Ko kele ka ngaka wa ngā whanong longo ai ia ayanga le ia le tua iai. E le tu la fa ayanga le le tu iai ina ia te ina mai ai le nganga le tua mau mai lo malu le tua. Are you with me? Are you with me? Be foi o kua va ve e uma kaka ia ngai ila sale ko ngai ia kuni. You know? Vai la winga yo afio ngai ia le tua. Me le lo ai fa na uma te li o le fio le tua. E le nga o aso kekele. E le nga o aso tama ma le aso kinga ma le aso kamiki. Ka fu ni foi sa so o kalvo ya pe o le hale ke lo aso ina ai lo hale tangata o le ateli ima la filemoni o le tua e fa pena ona o le me ia le siri esi. Are you with me? That's why tau tunga ele sa ngana Samoa so lo tu sis fai po suma lono ngaka ko yenga le lo fai tau le English reading on 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Fai tau ngana Samoa ya.
e lua mena e fai e le angang pa ia i. I le fai upo sunga le fa o ia chai chai ia te oe ma a lan me fai angang pa ia fai upo le suma lolo. Let's talk kalkala ngoa. Lan me fai i. O ia e moni mau ia te ai. Ha? Yes. Asi fa leo kele e ai o mo ko e kalesia. Keep me fast. You keep the change. All right. O lo moni mau nganga pa ia tama. O inai te vai so se me te fai le lange. A o foi no so fo ia o le te apolo. E moni mau nganga pa ia tama. O oe o lona atali o oe o lona a fafine ai a le fio ngang pa ia le tonu ya toi na nei fa longo yai ai le o fa penana tu ina to ye lo walang e le mo ni mau ngang pa ia mo oe mo tama. Are you with me? Are you with me? Me na mai le tu pa ia salamo se lau suma le va fa pe lau ma lima o la tu pa ia o la upu o le sulu le yo to vai ma Vai na e te malamala mai le me a mai le tua ia te oe. O mea uma le malo le langi, ua ia te oe. Lo winga rupulo ia te oe, wa ta tala uma mai le tua, ava no le langi mwha manuanga le langi, ia te oe lea, ia te au lea, o le tangate le ngata ina sau i le lotu, a ua a vea nganga pa ia, ma pule, ma matai, e taitaina o na to volanga. Paftai mo pati i le... Aso lai po forward fautanga. A fa longo tanga te se mau fa pe. E ke vai amen. Praise the Lord. Vai de paki o skake ku ku runga. A vai teimi nei o ngu the fautanga. Are you with me? Are you with me? O ke le fa ko lai ke ku runga. Wa ngai ya no nganga mo lo te fa ai. O ke le fa la paki paki. Wa on mena e ke la ngove. E ave lo nganga fa time. Kau dei se upu te whaia koe yo ia tamau, o e paki. A wala, ai mantua le e peru sumalu, le ola kako e se mara kako makau. Ai wa aina mata upu le e peru sumalu lo fe upu mo fa mai. Fauta i le mano ai. O le mano o tangata o loo mata mai. Ke roa kai au nei. Lai mata uma mai le au pa ia la o sau whangai le langi. Ia tātou. The heavens is watching us. In the very front, ka ko suma le lua e peru, ya alafa, ka o fi pea ya le peru o le luka le lima. O pama o mai we. Wa fi you see ke mi. Okay, o ko ka ngoi o le kinga le ai samo. O ko fa no vo so ko kusile ile e peru suma le lua, le ke ka ngoa o ya o pama. E manuia ta tol te sanga nei. Langa so se te mete va ya o pama. E te mantua le aso. A malanga fa tupu mai ke riso. I feel. Petania nga malanga Yesu. Ina. Fengo nga malanga fa kupo Yesu. Mai. Ko kire nga ka feel wa mo kuspa ia ele rol be nga malanga ia. Pa tela pa ma ve am fa mangkunga ole. Ole aso le. Hallelujah. Fai taulan fai momua ia. Ya. Ya sola o ubimu ava. E ele pese fa ye meio a foi e meio fa pe foi salalau. E me salalau. Ole upula de semai. E tau fetuli povi, e to ulu mai ia. Awan, vai, o me kongo nga ele ka ko foi kaui. E pe ke le fia le fionga le. What's wrong with you? Lan me ngai sawo kai onge. Ngai sawo si e lo mai o ta ba de o sawo kai onge. Se foi fa le ka ko me. Foi tau le ngan samu. Fai kau fa mangia. O wa ko ke foi ye le inkus po ye i. A de la fa ve o me foi fe au o le tus po ye ya go ve ala pa malele. E de se kus po ya la pa mo o sawo. A ve la yo o me fa mangia kamale. Ai ngai kai onge. Langa o sawo me samoa. Kapenga uma me ma le umu. Ai ngalo kus po ye samoa. Ngai nai ya pai tau ia
The heavens are agreeing with us, and they are watching. Why are they watching? They are exalting the great I am and witnessing to our walk on earth today. Lai mata mai, o lo mori mau mai. So naita vai. So se te me te sa wele lot. Whenever you enter through these premises, and when you enter into this sanctuary of worship, always remember this verse. Always remember, Hebrew, that you are coming not only to give God glory, worship, and honor, and offering your body as a living sacrifice, but you are also coming here because you know Moses, Paul, Abraham, Jacob, Esau there. Ai longa a. O ye Esau o. Ai longa a. Ai longa a. Ai longa a. Ai a 𝚗𝗚𝚅𝚙𝚢𝚑𝚐. O ko le alo lo falis kamali. Si, o le winga le nau le tatu o mai le lotu. E le ngata e ave o tatu taulanga. Ai tatu te lone mele ave o tatu taulanga. A tatu vivi e vivi ina wole ia. La to uma ia le e peru e suma tasi. That is the crowd that is watching us. So in night va mai lea, e fa maone fola lea, ia fa linga ma tau pelima. Pa mai a o alalanga mai foi fola au pa ia la nei, ai fa pa u fa o. So ina lua suma fa, o lo iluma no fali o le tua. Wa mai la winga fa mtalanga lea, o au, o le atali ma le fa fine o le tua. You're not a son, you're not a daughter because you just come to church. It's much, much more. You come knowing where you're coming into, what you're entering into. So, le taimi nei, o lai tatala noa, ma mori maula tau ia le langi. Kapia, wai ngau e lase sa wai Mika. Everyone up there is waiting for me to come. But they know it is not time yet for me to come. Are you with me? Ala ko mga ka uma ko wai ele ka uma ko ngoa. O ko la le la ka o ko ngo la so nye e la ki pe ko ko lo ko fu la so sa a lo wingo me ya e lo ia tatou are you with me o de ka o mo ki ngoa o lu ia e ai na tu langa la so o i tatou va va ele lo o me ye fa ele tu tatou o la le tatou tu si le luka lima imas fu su lima lo fu was fu ka ko wingo. Let's go to Luke chapter 5. However, ia luka manatua le mafuanga fauna I luka. Remember why we're using that passage of scriptures so that Christ becomes our example. Ona o le yen tatou maui I o ke viso Yesu o ia o lo tatou faa te inga. O inai te ina I lo leo tatou ele ngang paia. A wai te lo le mea na tupul mata upe faa. Wa ngau ke sauma ma ua fo ngai kai ka la kai kasi. E fai ma va ko fe silinga ia nga mawolo le o ka la ka sa o ka al ka le sa e ko kongi mai ia ki o le lua ka la awa mai me na fai e ke viso wa ve o ia mo tato fa te inga. Are you with me? Are you with me? Ma fo anga le o na fionga le choma la ina ia ve ai tanga te o mai tonu ma so o Yesu ke viso. Are you with me? That's why we teach the word and we preach the word to make disciples out of our lives for Christ. Awa avea o ma avea ma so o Yesu ke biso e fa pe na fa nga o fa nga I so se me te yai I fa manu yang o le malo langa wa mai ya o ki o le malo le langi what o le upu le wa mai ki o le malo le langi wa saunia le tua ai le mo e tanga ta umalava. Although we heard that in the teachings of Matthew chapter 16 God has given his church the keys of his kingdom, but not everyone is going to receive those keys because it depends on your belief and my belief and our faith in Christ Jesus and surrendering our lives to the leading of Holy Spirit. E ui la wafeta leile chua mai ki o le malo I lana ekalesia. Mata upuna suma le ono o Mateo. Ai le mo wa uma tangata. Langa leo tangata uma lava o lai tari tonu I mauia. Ai maule suma lon fa mai e lema fai fo e fai to o se oli ona manu malo ya te oilea le wa mai e ki o le malo le ona wa e tali ina ngang pa ia ma wa e aveina au filfilinga mo manatu mo lo langa e te ina ile ngang pa ia. Are you with me? Are you with me?
Wa le va o le ngia tātou e lotu. Ai le o le ngia ina o e le lotu le nei. Ai vai po ai na ve tu la i tu po le la le e fa manu ia le tu ia te oi. Ya la tu ya ta to fai tau loa i le luka nai lima. English members, you follow through, but we're going to read it in Psalm 1. Tato fai tau a mate mare fai mua ya se i o na e fa ngata fai po sfuru. Tato fai tau wa tu o ia i le au vai o le vai o 𝚗𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑. Wa fetu leni mai fo le moto tangata ya te ia e fa longolongo le fionga le tua. Hold it, tau fina. Te manao na ia e vai iai o mata fa le anganga. I want you to picture what's happening on this day in Galilee. Te manao e te va vai iai na, because ma fai ona po e ina e o mata ma utalinga ai fa longo i upuia ai va vai iai o mata e mena e fai ngofie na ofi le fionga le tua ma e mala mai le ia fionga le tua. Are you with me? Au fa ka mo e ka nga fai kau. Ai fai tau ma va iai. So le ata le tau iai fe le tupu ai le vaenga le fai mua. O 𝚗𝚙𝚢𝚛 o le vai o 𝚗𝚙𝚢𝚛 o le vai lava le o Galileia, po le sami ale o Galileia. O le sione ngoa o le sami po le vai o 𝚟𝚒𝚍. E ese la no fuanga ona e fuafua e le ai lea le kukongu lava i le vai lea. So 𝚗𝚙𝚢𝚛 la le la o tau ai i le vai le o Galileia ona 𝚗𝚙𝚢𝚛 ona o le ilu mafale o 𝚗𝚙𝚢𝚛 pe la o ke saui o ke sau po o ke sau potasi. So o le sami uma le o fale alili o le sami o fale alili a o ngata i fale o ai fo i o potasi o vaenga lai ka ua o le sami o potasi. O loa me fam talanga lea. So ina lai te mam lamai 𝚟𝚑𝚑 𝚗𝚙𝚢𝚛 Galileia o le sami ai tas. Ai na ese no fuanga ina. So le utato vai le utato na lan mele tupo i. La no ngol opulo fetuleni. Bo mai ka nga ka uma ina. Ai va vai fa lai le atalea. E sa vali lo mafofau. E sa vali lo nga ngai fam talanga a isi fa evangelia. O tala Ioane fo nei fa evangelia yan fam talanga ina me tau poono. Lai fa lo mai ai. O isi taimi o fontanga ia po o fo nei o nga ia ki wisu po ana la unga ia moto ngata. E lima afe na fa yo te maloloa. Are you with me? That's how we understand the word of God. Na uale la vertus pa yo wana se tala o se mea na tupu. So that the Bible will not be just a recording of something historical, but it is alive and well. Ka mai le pe refa se fulma le lua o lo ola la fionga le tua o lo matua nga lua lava e siri atu lona ma ai nei lo pelu e tau fai ma ai ona i tu na te vai ina wa ko va ai le wako le upo le tua na ya tu to e ala na fa penga a wifi ka ku spaia. All right? Ma wa mai pali sa un le invoice fa molo le o le la un le tai au le mo la toe ta tu fa upo lua ia ona sila fia le ia va e lua wa tala na i le au vai au o ese ai le au faiva wa ta o la tupenga so va vai le mena tupu ina wa na va ia taula ina a o le aise au va la me le fai au va la tupenga so mai tauina le mai ia le wingo le o onga le la tatu ia i le ia ta mala mai i me e famela fionga le tua o la na upu o le sulu le yo vai ma le mala malama yo tatu wala. Are you with me? Are you with me? Pai fai upe tolu. Ona maliwa ele o ia ile tasi vaa. O le vaa le o Simona. Ma faa tonga atu ia te ia. Ia faa i titi atu. Le vaa. Nai le au vai. Le ua tato vai i. Le ua tau mai e luka. Le si tangata le ia i. O ile ingoa. O Simona. So le ua mata na vai wa tino mai. Le ata. Pe ia le kia ki fanga. It's like you're going to a movie. Ua lan melo fai ke wiso i. Ua faa tonga. O faa konga i leo se nganga fo ia konga a wa ungani. He's begging.
He's asking for help. Right? He's asking Simon Peter if he could borrow his boat so that he will use it as a pulpit to give the word to the crowd. O inai te wawa ye elese te mai whaapotonga le iai i. Ele pe o kako e kalesia le iai e le ko kiringi so iai. A o i leo whai mai, wamana o mia lola se mea e whapena ona i loa a tua tuai o iai e tangata. Wai ai le winga o le upu lea. O le nganga o le upu lea ia whapena ona turi matai e tangata umalawa Yesu Keriso. Ma ia manino la lanto whalongo i le wheau o le malo lea na fio mai Keriso e mo mori mai i ona tangata. Me whai nei te wa e tutu whai wheau. E tutu le au whai launga. E tutu le mea mati. Ina ia whapena ona matua mata ina tangata malangona le leia tangata le upu. O le nau le nao le anganga o le li. I tangata e o mai to tono e kalesia. Ina ia whalongo ma manino la fionga le tua iai la tau. O ina whai lai te vai iai. A o na e oti. O le alama tulanga na iai. E whasiringia le tua iai te oe. I upu ia na e whalongolongo iai. Ai vai falsa fo io o lotu ma vai. E linka mai pule la ale ia e vai mo lunga o koe ao o lunga ko lunga o. Wa fo nei o malu o le alma fo anga ina. E le o manga nga ia mo lunga ma ki ele me ele fai au. Ha. Ai na ia manino. Langa o fai o mantua lotu vai temina ele I fa nga nga me o maki. O maki fa ko mai ka lo nye ia. Le wam fai ele na yo tu langa va pena me foi na ia sa so sa fa I lunga la foi nei no fali I tu no fo le ma mai o po ale o ele maki e la ngona o mai tangata. Are you seeing the picture of the word of God here? Vai le winga mai ta o mele foi o pe fa ta tu foi o pe fa ia wa uma lana la unga ona fetala ya tu le o ia Simona ina tu watu ia ele loloto ma tu I foi yo o to penga e mo wangi wa uma le launga a o ia te vai ai o le launga le sa ave ke viso ya solea ele o le anganga le na o tu susinga luka. Are you with me? This is how you understand the word of God. Ma fu anga le to na o fa sa alo fa tau anga o levanta to fa longo yai ai fe siri lo ma fo fa le anga fa wa o ame nga wa la me wale mai e luka le me na wa ina a o nai a mai le ya ti o e le ita o e le ma fo luka me ia na wa ina me na e va ya Mateo e ta o mai Mateo me na wa ina o le paleni na o le fionga le tua. Are you with me? Things that have been missed out by the other synoptic writers will be mentioned by the others. Inga ia paleni le sa o le tala le se le la fa me wa uma na fai le o onga a le o fa sanga to le ya Petero so o ia te vai ai le o le au tu tu singa le ta pulo lima o Petero. Are you with me? Ata to vai la ya Petero o ia o mai lo le o le o onga le mo ta cho o le a vea mai wa vea ma so o Yesu Keriso. Are you with me? Ta te e fata se na ko ki ko le waki ko fo yo wo a mai no me fato nunga tu watu le penga ile o mi le va ile lo loto ma tu I fo la lo to penga ta tu vai le tadi a Petero. Let's hear the Spirit of God in the conversation there. E va vai na te tala me le tuo winga wa onga me na o ai I ya ngang pa I le tue ala ya Keriso man to foi no fatu ya to I le tatu mata upuna fa na fio me Keriso na fio mai pe o e ma ele sau ma le poto ele sau ma malu le sau ma me uma na me le langi na sau o I o le atali o tangata e pe ya Mika Lagavale 𝚘𝚙𝚢𝚛 se e ku lai foi o ka ko uma mo lo ngo ya ina ai ana to ua o to lo ai le o fa te ingo Yesu Keriso. Are you with me? Le anta to lo ina na papatiso ta to te lo ina o papatiso ina e moni elan fetalenga le na fa ia Yohane sau e papatiso me Yohane Jesus why
You shouldn't be coming to me. You should be the one that should be baptizing me. That make you so shut your face. E te tau ona wha tonu uina o mea tonu umalawa. A wā wata tolo ana le papitisoa e Ioane ina. E le maasai le langi pe avanoa le langi. E le afio ifo le angang pa ia. Na te le langona ina le feta lai o lonta ma. To him for the first time. O lo wata li pele oe. O te fia lava. You are my son, me happy you. Angangang. Makango fia. Ha? O fia ya to oi nana fa longa I lon talinga ya ina. Ha. Tai mai lole ona te ina lole o ia lea anganga pa ia. So o ile tau te vai o ke wisolo tatou fa ti tainga. Ma mea fa le tau te mamlamai e me fa Yesu ke wiso ya te oi ma I le aso le nei. Understanding what Jesus Christ is going to do for you today by the Spirit of God who is now in our lives. And everything that Jesus did then is now available to you, who is the disciples of Christ, who has surrendered your life and your understanding to Holy Spirit. E te loa I leo le aso le nei, o mea umana whaia Yesu Kiriso, a o ia sāvalia, ia o I Galileia mai Jerusalema, e whai fo ia oe. E whai fo ia oe. E whai fo ia oe. Ngā rongo whai whakolo ngā po, leo ki kau sa I le paki. Ai o koe paki se sit ke minge, o koe paki ngā o whai ke paki mai. Wan melanga kau kau whase. Are you with me? Tato I whatasi na. Alright? Whalongo taria Peteru, kako whai kau whai upo lima. Listen to the heart of the conversation. E te lohi lele mea le tupu I a Peteru. Alright? Whai tau lohi whai upo lima. Iam. Watali mai Simona. Wa whapea mai ia te ia. Leali ie. Se wa a koa le po. Wa ki inga fo I mako ngei. Ai le aia mani mea na mato maua. A ona o lau whetarainga. O te tui whai leo penga. Listen to the tone of the reply by Peter. Whalongo I le winga o le talia a Peteru. Lai whatu te wiso tu tai lalo penga. La wa mingoi lo le wa. La wa mingoi le wa. Ai a mai lo ma le talia a Peteru mai le ie. E kei loa. Walu le po. A o mea ngau le mea ngai ai. Wa le la va me le ai. E alanga whai umingi o ngā olo sau e mga e mai le wa ai whai a manko. Makwa ai ui ai lea. O I nai te la ngona ai lea. O le whamata langa Peteru I. E le o iai so na whaa to tuanga. There is no faith in him. Are you listening to the word of God? That's what I mean. Don't hurry your reading of the word. Ponder on every verse. Na ia e la ngona ai lea a wā whamai o lea sa iri e maua. A e tui le tui le wingo a fo ne wana fionga e ta tala mai ia te oe. A e wala au fo iai e whapena o na tali mai ma feta lai mai ia te oe. Are you with me? Are you with me? So lea wa tali mai nei ona o le whaaloalo. Ko kelo ka kou. E maua kongo I le winga leo a o kamana o Peteru. Ko Simona. E whai onga o le whaaloalo. Hallelujah. Nga so nga au mai a lea. Ai whanau pula. Ai ona o lau. Ona o lau whetalenga. Lea la whai ai. Ai wawai I kuol si u leo le na. E mai ngā mai. O lea la haka wawai I po I sao. Are you hearing the tone in the heart of this man? O I nā whai lea mai lawa onga I ati oe. O whesili fo le nā lea ngangpa ia I ati oe la sole nei. O whea nei ei tonu alau tal tonunga. Pe te whaia mea ona. O la e whalonga whai mai tu spei. Ai le o iai alo loto o iai nā. Ai lea whaina. E leo se mea leanga. Leo se mea leanga. Whai mai e leo se mea leanga. Ai ala. Pea whai leo se mea leanga. You know, e leo se mea leanga. A wala o I e wha sao ai lo lea o mea o lo wha le tonu. Alright? That's it now. He said, but according to your word. Let's see. Kako vavai. La wa ma fo le alu po ako wo le va mbako fa ngo khele. Nga te fale le. Let's kako di sa ipunga so ai.
upeono. Pai tau whai upeono ia. Wa uma ona la tau whaia o lea mea. Ona la tau si o mia lea. O le awia tele lava. Wa tali masai ai. O le wha mole wha mai wa masai. No la tau penga a o le. Telo ngana wha pia sa me. Wa tali masai. Ele masai sai mea e wha pena. Ona wha manuia ina e lea tua. Alright? Lang o se ko inga kia longa. Ele I whaia se mea ai ko inga ia pe au le au avao. Le nga wha Samoanga ma ka upule lima. Le ofe mai wa masai ai va ai le original lo a fo neo tu singa. Et la botali masai. Botali masai. Alright? Le la wa tupu ina vai fai po fitu. Ai po fitu. La kulka moi. Afono ya la kulka moi. Okay, ia fai tau po fitu. Va ai le mena tupu ia na. O lea wa whapena na tupul va venga. A miracle has happened. And they have witnessed it. All right? Just Peter and his employees. If I am mauna o peteru mantelea malela au whainga luenga. Lono winga. Elena o la ua ma ke wisolai ai maisi. Tangata ile va. Longo winga whalai leo se pau pau. Tatei whatasina. Very interesting. Ese matongo fio te tala mai ele tua. Ana fio na te va ai lea. Pe ete o e ona le va po o le pule o le va ia na ete manuia I fa manuianga le tua. If you're here this morning and you don't have a title in the church, you are still blessed. Pe te faisoto finga le kalesia ete manuia na o e iai. Ete tonu o le va o petevu. So o tatou va'alane lo se va'apete o le va'a o le Emmanuel Christian Ministry Papatoetoe. So kau ke ai manguia ia ina. Are you with me? Are you seeing the blessings of God through His Word? E tangata ia le taua. Lo wana ona o vatua le va'anga lea. Langa ia isi tangata pe a le loni tō whinga fo le lana mai e pe lea mga ia. Ia wa whaakale le fo lea. O le koe mai fo isi aso. Se vanga ngā wa ai ala kou ia whaingai ko whinga. Aso sa uma ai sea tanga lewe ko finga ai fa fe pe le su ko finga wa vai fo le ko mai fo wa ye fo tanga ko nga fo ko finga wa le ko fo ko finga ke mi wa sa fo I mai wa pe o kanka fo ie ku masinga e ka masinga le sa o nga luenga fo le mo casual worker sa Hallelujah. Nga o iai foi le au vaa lea. Le au vaa o masa. Masa ma maina mana tōna. Sa o whapena o au sa hasu vai. Ia ina tōna. Aina o manuia ina. O le tere la o le o manuia. Lea la, wa o le koe hasu vai. A o le waingu vai. Are you seeing how God moves us from one place to another when we are steadfast in our belief as to who we are, not because of positions, but because we believe that we are sons and daughters of God. Nala foti o ke va me alu ese o wa iko sango e loko ele fo yeso ko finga. E ke lo a ho al ke misi e o ele ke sawa ma le prima one e alu ai lunga e alu le university. O se me wesh. Le me lo ko ngo me wesh le me o Woyaina, nene fai ele tua, I tali tonu ia te ia. Right? Tatu what fai upu nai fitu. Are you still with me? Fai tau iam. Wa lato ngeno atu, I o lato oile tasiva. E o mai e fisosoani ia te lato, o na lato o mai lea, wa fatuma I lato va o melua, wa tali ngongo toai, o ia te wawa iai, so se me te whaia mo le atua, ma so se me te avatu mo le atua, e whapena o na whamanuia le atua ia te oe. E le whatumulima, le whamanuianga le atua ia te oe. E le whatumulima, le whamanuianga le atua ia te oe. Wa ia o la tau ia, o se peteio. Se peteio ma Ioane, ai whanunga le uso Ioane. Ai le sawi. Kua e ai runga, after ya. Ola o pefe au sosoangi na. Tengi ole, ua mea asa vai le asa le angakau.
All right? Ka ke whakasinga. All right? So, o le wa wala ia yo mai. Now, mai whai leo lan tū na, wai iai whamanuanga le I. La whamanuanga le iai. Tata noa. Let's talk. Ua tumu fo i o lan tū. Ua tumu o lan tū wā. Le tau whamai e lua ia. Wa lua wā. Le ta mau a inga le whai mai peteru le li ie. Wa hanu le pō. Wa asa. E whape nao tato wa langa whaoleina. Ai le iai te wisa I lau se fuamana wa langa. Ma ta ina I tato le nganga pa ia. E asa o tato whaiva. Ai leo fina ngalo le nao le tua. That is not God's will for us. Lack and insufficiency is not in the program of God. And I want you to listen very carefully because this is the season of the blessings of God upon our lives. O temi nei o whamanuanga ia. Are you with me? Wai e le ia ira ori ile o le vao peteru le ngana unga ke visu. Ai na ua whamanuia na manuia I foi. Maisi o lantou ia o le lantou matawhai oi lea. Are you with me? Whai mai ua whapena o na matua whatumu I lantou wa watali ngongoto. Wai tamao a inga leo le tua. If you're sitting here, this is the word for you. Le upule mo oe mo au I le tausanga le nei e lua aferu o lima le masina nei o September. A e ofo antono wo langa ia nganga pa ia. E te ina oe, e te vaai iei me le vaai mo iei o mata. E te whalongo fai me te le whalongo mo iei. E te loa fai me le yo mo iei atu oe. A waa le ngā luenga le nā nganga pa ia. Mo mua le nā konito mtau pe lua, fai upe iwa ma se fulu. When you surrender your whole being, your understanding, your intellect unto Holy Spirit, you will be surprised. Holy Spirit will move in your life and He will give you things that you've never seen before. He will open your understanding to things that you've never dreamed is going to happen in your life. You are not a nobody. Ele o oe se tangata ele longa le malo le tua. I le vaaya isi tangata, pa mai au so ngā loku, ele ai am sau pau e mawai. Au ai ke whalonga I langa le whainga pau. O le mea ngā leina le mus pau. Langa le o ni loku sua in pau. Ai fia sua il pau vai lo buisu. O ngai te mawai. Mena ia ngā wa ia whinga ia le tua. O oe o lona atari. O oe o lona whawhine. O mea umalona malomo oe. Ai ala na tuai na tātou whapena o na sapi ma tamau a inga nea. Leanga e whaatae a lunga. Le upulo whaatae a lunga. E alu whaawai wakai. Wai le whetalenga whaike wiso ia Peteru. Pira tu I le toloto. A whaia e o maleaso na o na ai e te pangota lava I le papau. Ma tatou loa me mawele le papau. O ka mo kif. O ka mo pea. O rei anga pea o propela. Nga mea ngai ke mawai I le papau. A e le teimilo wa te tauna e tatou o ese maile I le papau. E tatou te o I le toloto. O ina o lo iai ia pa manuianga. Tatou o le valu. Wai loa Simona Peteru, ona whapa ule o ia I tuli vai o Yesu, wa whape mai, leli ie, I nā maliu ese atuia o ia tau, a wa o au, o le tangata angasala. O ia te vai le o whamtalanga le na watu I le whai upe lima na ua whai maiti ia Peteru. Leli ie, wa alu le po. Ai vai le leo pekelu ma nguku o pekelu ngā, leli ie, wa alu le po, vai. Nonga lima le kaimi na waia. Vai o fo ia ho, o over fo le kaimi. O over kaimi whangoka. Ai ona o lau, I want you to listen very carefully. La e sila fie ke viso le mea le loto o Peteru. A o ia te wabai ai, a o whetalai ke viso I a Peteru. Tu le waa I le, lo loto ona tuu, I foi leo le, o lo penga na whaamatala manino e ke viso le mea e whai. Ma le mea tatau ona whaia. O ia te vai, o a fionga ia le tua, ele ngate na whetalai mai. Not only God speaks, but He also makes sure that the substance
of the message is already there, that people will not struggle. You will never struggle in your endeavors in this life if you put your trust, and if I put my trust in the Spirit of the living God, because He will guide you to have the abundance of His blessings. O ia te wawa iai nā, o le teime e whana wheta leike wiso, ai lai mi noi a ngelo le langu. E whapena o na whaatumu le ngā tei whale lea. Ia. Are you listening? Are you listening? Lea la wa whai e petero, lai whai e petero, ai whai male masarasaro. E whai male le telefon mai, ai se kawanga whai si whakat kongu le li lea. Ai na wa aia, wa whiki wa ka pisi la ngā kai whale. Wa ka pisi la ngā kai whale. A o I whai le tūlanga I, e leo ta ua mai e luka. Ai mana tua la sa iele motua o tangata. E le umano lama, se a whai ne se a wango ki wiso ka ape kangaka, la ua karakala ngoa. Ai wha longa ku yo, wa pisi mana ngā kai whale yo. O meloi, wa whapinga. Are you seeing the unseen? The winga nan mo mua yo, ko nito mta o pe lofa yo pe iwa, e iai mea ele iwa ai e yo whela, au mena o mata. A mea na o saunia le tua mo oe. Iai mea le wha longo iai yo taringa. E le I o I lo loto. Si, lai tala no I o. Lai wha masino tau mi mui isi. E longa e sao, wa le kau ke le lole winga mta upu. A o ia te vai ai. Le ko fesili po o ale winga o aonga ia. E ka pisi le ngakai whale. Ki ai uma ku uma o kalanga onga e ye. Ai wha pe nganga kilo ia yo. Ia mua mangkura o whaku. A whai a lima afe tanga te e I. Ia oisi kaka wo mai kaka asa mai le sami ngai le. See, that's what happens when the word comes alive in our lives. You will be amazed at things you never thought was there. Are you with me? Lea nga wo mai lo I whai upu lea. Wa matua I loa pe tiu. Patu ese loa. Na ala na fatu ese I whai mai. Lea li ie. I nā maliu e se atuia o I a tau. A wā o le tangata. Angsa. Lai loe pe teru run wha le tonu. Ai na wala wina o I e ke wiso. Se ia wha tali tonu wina o I. Le whala wa tali tonu e ala I lana wha mtalanga na so o na whai. Na so o na lafo. A ia te vai e. Po le ala so o na lafo ta wha mtalanga. E a whio mai lava ngang pa ia. Ma wha malie. In the pole ngana I a te oi. Hallelujah. E iei whamanianga la o saunia le tua mo oe mo lau ainga. But you need to act upon this word. La o iei whamanianga wa umana saunia le tua mo oe. O te mine walu lunga tau tā sui fuanga. We cannot change that. But we can change our attitude as to how we can overcome that. And the only way we can do that is believing without any doubts that the Spirit of God is there to help you see the abundance that you have been struggling all night and could not satisfy your longing. Au ia te wawa iai, la ua saunia hele tua. Lo tuli loa, mai lele ie, alu e se atu ia oe mau, wa o le tangata anasara. But listen to the Lord, o ia te wa ilanga le lei o le li. Wa whatu ese na, awa, o leo whai wa tau whai ofo, I la tau uma lavas, o no le awia, wa matua tele. Pai upe suri mai whapea fo I a kopo I mai o ane, o te lei o se peteio, I la tau wa whai wa fantasima, Simona, o na whetala I atu leo Yesu, I a Simona, aua e te whewhe, e a mate nei ona po, ona e maua tangata. Si, wa whatu ese, ia peteru. Ke wiso alu e se tuia oe. Ai whai mai ke wiso I o mantua leo o pātele tovio. O pātele tovio o se tamā pātele o katoliko. E le whai longa lotu. So o mātou whalai o lamo sa. E te leani sautu ina mako kalangoa. A whai lao e whai tauina e tovio le melea. E whetalenga le sku. O na whetala I atu leo Yesu e se man. Aua e te whei. E a mata I nei o na pau, o na e maua o tangata. Aleluia. Le ngangana tangata watani e reri. O I te whai loa mai lo lea, po le alo tato vai vai.
Ale te mea tau te vai e va venga. O ina e te loi nai le e ia isi me sili atu. Nai lo mea ia. A wala le te mi leo Simona Peteru. O te mi lo le fatu avala au i lo ke viso. Wa le fa me lo ke viso ni. O te avea oe. E fai ma fai wa i tangata. So i le fatu avala au i Peteru. So le te mi la len sa ke viso i le va au Peteru e i loa ke viso. Peteru mantelea. Are you with me? Christ has met them before, but they never committed their lives to Christ. All right? So Christ knew Peter through Angelea, through Andrew. But I more fast full. Come with me to the Gospel of John, chapter 1, verse 40. Na ia eva ai le winga leo le tua sa ili. Ya te oe ma. E tatou na tatou whaalongo i le li. E tatou te li aveo tatou langa i le li. E na muli ane na toe sauane li. Ma turi loa tatou. Ma wala awina i tatou le whaotanga. Whai tau le whai ope. E whaase furu. Na wai loa ina Ioane i Antelea. O Antelea o le so o Ioane papa baptizo. Or he learned something new today. He was a disciple of John the Baptist. Le fiafilena fai mei ia molimbau Ioane o ke viso le o ia o le alo le tua. O ia le na awina mai o le tua te baptizo ina ia whaai loa o ia. Whaalongo lol to lua lea e leo ta ua mai le si lea na to lua ina. Ai le tau malengo Antelea. Fa mai ona muli lo le ia ke viso. O atu le fa mai da o o fe e te lalai. Wa fa me ke viso. Ali. O le ala me lo ke manga, la me lo ke ka muli mai. Fa mai le o fe te mau ai. Muli le na fa mai le o nga le Ioane evangelia. Na la to mau le ma ke viso le poetas. E le o ta ua mai na amena ave no ila ua maso. Te manao na iwa ai mo le ta ia linga, ta ia laina o ta tōma, ta ina o ta tō le ngang pa ia. Ina ia matua tali tonu, ma whailo ma whiwhiringa. Ma lama le tae au o na toi o lolea, na latua on te lea ele toi alu i sisi mea whai mai mo le maule na ale Ioane mua na whai po e whasofa so soleta, o na lola su elo na uso. He went looking for his brother. Le winga le na o le tala inga. That's how we reach out for other souls to come to Christ. Are you with me? Are you with me? La way loa e Antelea. Ya ke viso. Saulo maua Peteru. Pa mai ke loa li pro. Ma maua le Mesia. We have found a Messiah. And that was the end of conversation. Oi, no. Wa koe role saso koe o mai role oina. O mai role ya ke viso. Na ma aya no, let me correct that. O mai role o Antelea fa mai. Sau ka kubo. Vai le nau Antelea. Wa tu ma mea. Ai manao lava i loero na uso. Le Mesia. Are you with me? O nai mai ati o maule awa onga. O le teimi ai te loai le ke viso le o i o le Mesia, o i o le ano le tua, o i o lo whamanuanga. E te taua ona e to soa umatanga tol tu ainga i ate ia. Are you with me? Kangolo o mai lole ia ke viso nganga va aia kwa ia ke viso o ke viso ia Antelea le o mai ana mai o oe o Simona pa Iona o lo ingoa o Kefa ingoa ia Peteru. That was all. So la wa ia ile e so tainga ai le tau tino ia Peteru o i foi te vai ai e mafai ona e lo ke viso ma o lo fe lo ai ma o e lo ke viso. Awa o le tūlanga leo tātou umalava. Wa tātou loa tala angol tuspa ia winga ia Yesu ke viso. We know the story, the biblical story of the life of Christ. But that is not the beginning of your life as a disciple of Christ. E leo le amatanga le nao lo olanga whaare so.
A oina e whapena ona tapena inai oe mo whamanianga ina ia e tau tino kiso. Lela uta tō mai whametala loi luka. Sau lo leo kiwiso mafuanga whaina na sau I kiwiso e le ialu le whanaua se peteio. Are you with me? Ai alu sawa ia antelea ma peteru awa ia whailoa iai I le tuanai. O ia te vai ai e tuli loa oe mao e Yesu kiwiso. Pe no fatea tau na o wala mai le lamosa. Na wala mai ai na se I o le tau sanga valu lima. Na o whaalongo ai le kiwiso lea. Na suia I lo lea mo lo walanga. E le leanga le lamosa. A wa uloa le se senga wa onga. Ia ina. Are you with me? So ina le no ave lo le wa ma so o Yesu kiwiso. Le lava e o mai ai le aso le nei. O te le tue alu ese wha family me o wa ai ai. I va venga e whai e le tua. E le ngata o le sami na whapena o na matua tele le awia. Are you with me? O na tato mai lo le tau walunga o le. O le tato mata upu le tai ao le nei. Wa le o tato loa. E o I tangata ia sai le mata whanga. Na whaalongolong ina na whaamanuia ina I mea ia. Na manuia e teru ma antelea. They were the initial blessings of that morning. Avea leo la uma whaamanuianga ia se peteio, ma Ioane, ma kopo. Na whiki o leo la kau ngoko le waa ma kau maasai lo penga, ai wala au mai ai fo ia peteru, kopo! Wa ka kou a o kumu se me fo le kele koe wala au, ia kopo! Le whamai, kopo! Pa ia kai o mai, kai o mai ye ku fika fa wale ngana wa ai ile tamau a inga o le tua. Right now, that's God's desire for us. There is so much abundance of the blessings that are waiting for us to be in awe of the greatness of God. God fesili. Yesu no te inga. Ya watu lo wa whaonga ina ke wiso e whaamanu ai le moto tangata na ia velo o e whaamanu anga le moto tangata ia. This is what I felt when I was studying this passage of scriptures. Tangata o mai sai I le matawhanga I e le iese sinalu noa e le aso le nā e avelo mafofau Samoa lo langa e Samoa e kamatalan mātou no fuanga mātou a inga me susoma awha pe o la wasau ne le alo whanga e lo ankolo lo lana mata fai o ale o la fang e sai ngoi lo o watali ya kolose ava pela o le alu e a foi nei e kali va ma si mai va e au la o fotua I mai tau le a pe ko lua e va la o malo ta mai mai sau oi ku kamanga a sau la le va a sau pe kasi le ia e kasi le atua o alfanga o le aku e mo ya a mai la o le mea lai fai. Ia ku sa pe kas e ka ele le tang fa pio se nga ongo le se ka ngaka o le ngole ke lele o sorry te fa malulu ko se se fa popokonga le ke fa makala langa o ko nga fa ka wi o ko nga ka le nga fa nga ipe nga I se mango wa o yo nga ka ya se mang fo nga o nga le fo nga mo me o ngai wa o ngai ya le a mai la le na mai lo le mai tena ona polo lo le o le polo le kiki foi le le polo le o falo alo le penga inga o le aisa o le o sa upunga ya na avelo pe ola o ya pe o ma sei o le o le si o le o ile te vai mo fa manianga e te ofai mai e tupu mea avea ai au ma kemi e ke avea ya ma se me kupu ya la nga ile ya ile nga faftai ya ile nga faftai me foi na ile lo ya isi tanga le tamau ainga na ya te oi haleluya langa o la ai te fa ka lunga ala so ne ai mana o ya I va venga ya na o tanga mata ya o mai ile uma la me no ya muli ya ke wiso usulo le persona muli
What? We've come to the end of our message. Wai vavai ele au mai antu ele tua whamanuianga mo oe. O le asole nei, o oe whaalangolango iai. Your blessings and the abundance and the prosperity for your life depends upon you, no longer upon God. E leo to i le tua le whamanuianga le mo oe. Emmanuel Christian Ministry. Na o tano sanga mo tan tole amatanga tau sanga nen. Ia e tau mawhai e te iai se matanga luenga. Be involved in the ministry of the church. Because from there, you will continue to be blessed. E iai nai te tonu o le a fwoi neo le ngā luenga lea. Tau te moni ele o le ngang whaftai le au te talo la solua ma le a solulu. E uia na fwoi nei na toa ngao. A o fionga le toa mea ia le toa lua po ole, toa tolu e whata se le ai awata to te no fwa iai. I le toa lua po le toa tolu le na. Are you with me? Are you with me? O onga mota tolu vai teimini nei, pa mai toi foi, I lo to uruai, alofa, return to your first love, God. Awa e alofa I le tua, e fai mai le tua, mea mo oe. Salamo iwa sumatasi. Na ua fai mai nai fai pa sumatfa. Ona ua e nau mai ia tea o le tua lea. O le mea lea. O te wha manuia ia tea oe. O te wha mamalu fo ia tea oe. O lo mamalu. E te le mamalu I lo suafa. A e mamalu le suafa nga o konga o kou fio anga. A wai le iloe ma kou e pokasi oe. Are you with me? Ai iai le tua. Wa te ina oe le ngang pa ia. E te mamalu I potasi. E te mamalu fo I salafai. Are you with me? Are you with me? Le mana o le nao le tua ia tatu tulai. Tatu tulai. Tatu tulai. Team, can we come up, please? Hallelujah. Wai whaalonga le fionga le tua. E le I asa le whaivo pe telu ina ua whaasanga tonu lona nganga I le le. There is no more any lack in our lives because God has spoken to us. Wa umalava mea le nai tau tu lei ai ia lo se o manga mau tau mawhainga. O lau au ngani ia te oe. Talia ngang pa ia. E lema fai fo ina fiole ngang pa ia te oe mau. E au noa ma ke viso. O Yesu ke viso ole awala maile na ngang pa ia sa tau. We can never have the presence of Holy Spirit in our lives without Jesus Christ being the Lord and Savior of our lives. So I a umalone on the fire le tanto te talo le tau whaaltanga. We're going to worship Him now, and then we're going to ask you to invite Jesus Christ to come into your life. I'm not going to ask you to come to the front. You have heard the word. He's here with us. I say, He made that promise, and He's here today. So I want to tell you now for our to allow the talo, allow the talo na ete talia ke viso ma ete fa fio oia I lo wolanga. A uma fala na ya tatu val aulore e ngang pa ia e fio ma ete tonu ya ita tau. Take us there, team. Tino le pesele na temine nga lulu au le langi mo oe. The ministering angels are now ministering to your spirit and your soul. Le tua le panu. Hallelujah.
Elelei o Yehova le tua awa e fatasi mai ai macho o ai se fasanga tau mai. That's why we offer our lives unto you. Hallelujah. We thank you for your presence. Thank you for your abiding presence with us throughout this morning's service. After yellow matutuma, my lamatang or in a sauninga, say, oh, my time in a yellow chula for I macho. Where sauni for you to from and we are macho. E hala ya matu tau tinonga. A wal teminei e leo peteru a o e mato. Right now it's not about Peter, but this is about our lives, our own personal lives, our own families. Hallelujah. Temina ole fa o mai te talo nei o talo le talo fa o tanga. O talo fa le te fa fo wina i tatou. Hallelujah. Pino fa yatu. Na whailoa i Yesu ki viso ma pechiru. Whailoi ki viso i ante ia i a Simona. Le meo le a o i ante ia o le a ingoa o ia. I a pechiru. Ai te ilo ina i nā. Whatu a amwe ai ki viso. Wha manuanga lea. Wha atu atoa. I le mata opa suma le ono. O le tusi o mātai. Wha mai pechiru. O te atia e la o i kalesia. I lunga o le papa. O te watu fo i ante o tou. O ki umalawa o le malo. As you're going to make that confession, see yourself in the very presence of Christ Jesus, offering you the keys of the kingdom. That everything you bind in your life as from today, and everything actually that you want to be loose, it will be done for you. Tai aole nei a mai a toi le li a te oi ki o lona malo. O mea uma e te tatalaina i le lalolangi le nei. E whaia le mo oe i le ola e whaavavau. O mea fo i te fusfusia. Ma whapena ona e lafo ina. E ala le mana lea. O swafo ki viso e whaia mo oe i le langi lunga. O lona winga e whaafofonga le langi i o mana onga. Ona o oe o wa fio a Yesu Kristo lona lua le tatou tautinonga e fio fo ia ngang pa ia ia te oe o mele le to ia se fa sala ia te oe ai fa pena ona moli maua ngang pa ia chama o oe o e fa tanga ina o ia e pulea lona olanga so fa o mai le talo fa fitai chama o te ofo i nātu lo wolanga. Ke viso a fio mai. Tātali sua mo oe. O au foi mo oe. Whapenau nei whau i a jau. I lau whau unga. E whau unga mo tusia i amo umalava. E whaasanga tau mai i a jau. Wa owi lo nei. Yehova le tua au. A au oe mau. E le aise se toi whaasanga tau mai. A nganga pa ia. O te wala watu. A fio mai a la wa fio. A fio tupu te tonu i a tau. E te ina au. A o mai. A o ai mai. Ta pena ina au. Mo isi ngaluenga taua. Whawhita Yehova le tua au. Whawhita Yesu Kristo lo wali whaola. Whawhita yangang pa ia lo fisosoani. Lo uanga nga. Nake whawhita ye le na.
tua le alo, pia le tua le nganga paia. Aleluia, aleluia, osana, osana, vi ia Yesu Keriso. Ave se sta longa pati. Pafta ile tua lala mai lo wava.